Haka kadro tarik jong una opera arajar arpusan. Konrad kongkal sangma baru ba Presiden Tensong kilekendo yu menteri ke sarkar preng uba kemi ya tenat roads, transport and highways u Nitin Gadkari benkerpat bensinai ki bubun ki surok ki bakongsan hapo Meghalaya. Uba Presiden Tensong ule itu baglekren halor ka projek jong ke SARDP namar baga sarkar pedeng kalapun kut no ekne ka projek. Kumtai kila kerpat ya ugat kari ban pendrung no rega skim ga bakerpang na gebenta ban snai ke surok na nongston cawa kaji kaban mi sya plang dilon ban penesok bagarani kor berga surok ke baar na nongston carambrai ban mi sya kersai ban penesok bat ke cegaun ke jela asam. Baik leyo ke kular no menteri ke sarkar preng ban wat kilat klenti ban penyo ke skim ke bakerpang ban pendap ini artli ke projek ke bakongsan. Hagajing keran halor ke projek high speed corridor Nitin Gadkari ula batha ban pendap kloy ya ke jingle sorjamin kenang bakin yo ban snano ke detail project report ban khot tanda ban yo sedang no ke project. Uba Presiden Tensong ule thu bakle keran ru ke bede bagajing snai ke jingking Brahmaputra ke ban peneso bag ka Phulbari. Ndrai namar bagane ke surok ke 4 lane ke ban peneso ke West Bengal bat ki Jakari Thor Karilom Garo. Kumtai kila kerpat bagi surok hakatan Phulbari ru deban snano kum ka 4 lane ban pensuk ya kalet kawan jong kipat ba. Hagaba UCM bat nga rengkat baru sekretari jong pelu diru ya don lang. Te kidon katu den lagi isu ke mingi diskus sang tu. Ka benengkong ya kade ka bingi keren ya kane ka projek arteli. Ka we kata ka bangi ong ka projek ka ba naru mensyua bala initiate. Ka bingi ong ka SARDP. Te kani ke SARDP hang syangi hang ni hapok ke jela jongi ke basa teng menta ke stang arteli. Kawai ke de strok ke bana nongston wa kaji kaya ceplang diloin batkan connect hapok ranikor. Bat ke baar pada na nongston hapok rambrai na rambrai kan mi hakersai batkan connect ia ka cegaun ka asam. Te ia ka phase number 1 ia kini bro arteli la dep. Te menta ka poi sa ka phase number 2. Te haka phase number 2 pada la penduk no ya kanika SARDP. Di hadim kadu menin ya keren ke bangi kerpat yu minister jongkam Ministry of Road Transport kolong bu un ngau bah ban consider lam nakanu kono pada ka scheme. Bangila berpendap saya kanika package ka phase 2 kadang ba kan long ke jibentoi ki pai ba jong ka tu ke area berokoi kata ka bumut nadu rambrai hadu kersai ban mi acekaun bat ka baar pada nadu na wakaji plang diloin bat kan mi hapo ranikor dia kata ru ulah kolar ba unwat kalat keleti kumno ban la ban penyo ya ka scheme special scheme halor ban pendep ya kini ki arteli ki project ki badon kam hadu ka kata na ka benta ka jela mekla jongi berokoi kanika surok ke bedai bat kanika da speed corridor ka highway expressway ka bangyong ka speed corridor ya kaniru nilaya discuss ba bat nakaliang jong minister u kerpat ingi pengin speed up kan bala ban pendep no ya kanika survey kenang ba la ro ban pendep no ya ka DPR kenang ba kanika surok ndio no ban sedang dan ban khot tenda no woodwood kenang bakan pensuk pensain ya ka jela megala bat kum juru ya ka jela asam ka ban connect syadu syati syapo ka syadu sya silsyar bat mle tang silsyar ka ban mi leng baru syadu sya Tripura bat kum ju sya Mizoram ti kani ngilai keren ngila selok na kaliang Jokastin komen ngila ai ka assurance bang ngiru full nginia trisitom bat pentikna kana bang nginlai ngin yo ka jing kerku ka bakrao ha kaneka economic activities jongka state government jong barawai tenanta kabalai ka ba ngi kren susuru kalong saya ka ba dei bat kanika ka ba dei bat kiniki kasurok ka ba nangte na po Phulbari namar phi banta ka jingking ka bagisna hangte ka jingking Brahmaputra ka ban lan hapo Phulbari nangne kamar menta ka kasurok ka de ka fullin kabaw connect ya ka West Bengal bat kaneka Plain Belt apo Karo Hills ka Brahmaputra ka we na giking ka ba Jurong Tam apo ka India ti ya kanero menta ka tu ka di ka full lane menta la jandep kan poi hapo Phulbari te na Phulbari ka problem kalong ba gitu ki kali ki bawan nang ken apo Bengal kinyat menta lang ba ka tu ka jiking bat kinwan siya ni siya po Assam Tika bangi kerpat mangi kelong ba, nau minister kelong ba, uns ngau ba ban penkela forlit.
om dei ban kut tanga pulbari rei ban pun kut hadu agaya ka bamut ke border hap deng kasam bat kami kala na pulbari ha agaya ladingi le fulin namar kat connect menta kadun ka fulin ka ba dang trei la jandep menta nagauti syagol para te ladingi la ban pen le fulin ya kata ka stretch ka badon ko masan po riu hadu po kilometer kan long ke jimentoy ka krau ya kami kala bat kumju ya kasam te kata kadai ka subjek ka ba menin ngia kren te u nakaliang minister badon buramru ula ai ka direction show secretary jong ka minister of road transport kumju ro syaki officers chapo bakin examine bakin pek kanang ba ko mo pi maria dep kanika fulin ka bawan nang thena west bengal leng ba jong kanika jingking brahmaputra ka ban ha ka ban discharge hapo pulbari lading yo kanika long ka jingkur ko ka kraw ya ka Assam bat ya kajela Meghalaya jungihi barokawai. Te ka donru ka jingya kren ka ka subject ka bedai bat kanika bat ya kanika nika bat kanika flyover ka ba nging la kerpat nakaliang jong ka NHSL namar ba initially kanika flyover kan kutang hadu Anjali petrol pump dan rai menta nakaliang minister ula agree ba un extend hadu hang ne po barik point ya kanika ia kanika flyover lain ka elevated road te ya kaneru ula I direction ni officers nakaliang ka NHSL ban nakaliang jo ministry ba kin state Karbala ban take up ya kanika issue bat ka namar kanika area babun ka deka defense land hakabang ngin resolve ya kanika issue ploy Karbala tang sumayo ya ka kamot kin khotten no ban stang ya kanika jiking ka flyover kumang opi kaban kut hadu angte hapo barit but once ialah ngitang sudep ya kanika project akramen skemba ke trafik kala yarap sibun na kamentajungi hang ni hapo ka sociologi barokwe te kita kideki isu kiba ni keren mentaksi menen gasngi rekat badu chief minister rekat badu katkari hakabana kaliang joki kila sibkia sibune but idoni bentaru hang ni hapo kabade ya kanika kabade hang ni hajan ICR kabade bat kanika komo pika speed corridor kendiat ngi discuss katuru namar ba kadai ke jaka ka hab jok ka botanical survey of India BSI bat kabaar ka hab joka joka Indian Oil Corporation kabaki pelong katu bottling plant ti yang ni keren te nakaliang secretary joka Ministry of Road Transport un salum meeting kerpang ya kaneka botanical survey of India bat kumju ya ka Indian Oil Corporation kibadang snai katu bottling plant kumno ban walk out imat la rejia ba long da kumaipat kibat sesu haban shift ya ka alignment kendiat ban light na ka tu ka area te ya kata ko mopi ngela IT how secretary jong Ministry of Road Transport ban le ka bodot kap